inshuti mudahwema kudukurikira, iyi ni channel Amahumbezi mukurikiye, mumeze mute? Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira mu byo mukora byose. Akanya nkaka tugarutse kubabwira amakuru avugwa mu gihugu cya Iran ndetse na Israel, nk'uko bigenda bigaragara muri iyi minsi. Igihugu cya Iran ndetse n'icya Israel biri mu ntambara itoroshye, ku buryo ndetse benshi bari kwibaza uko biri buze kugenda mu minsi iri imbere, kubera ko igihugu cya Iran ndetse n'icya Israel byongeye kubura imirwano. Iyi ni channel Amahumbezi rero, channel ikugezaho ibiganiro bitandukanye, channel igufasha kwiyungura ubwenge ndetse no gusobanukirwa neza ibigenda bibera hanze hirya no hino, kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Rero ndakuraritse kugira ngo uze ubane nanjye kuri iyi channel Amahumbezi. Kuri mikoro ni Justin niyo saba. Abashyashya icyo twabasaba ni ugukora subscribe, ugafungura n'inzogera, nibyo byarushaho kukubera byiza, kugira ngo n'ibiganiro by'ubutaha cyane cyane aya makuru ya Israel na Iran agume akugerereho ku gihe. Rero ngwino tubane, kandi weho umaze igihe tubana kuri iyi channel, rwose Imana ikomeze kugushyigikira. Twese hamwe rero dufatanyirize hamwe. Reka turebere hamwe iby'iyi ntambara rero. Intambara iri hagati ya Israel na Iran yinjiye ku munsi wa gatanu, ni ukuvuga kuri wa kabiri. Umunsi wa gatanu wari ugeze, impande zombi ziracyasukiranaho ibisasu ubutaruhuka. Israel yavuze ko ibitero yagabye i Tehran byahitanye umugaba w'ingabo mukuru wa Iran witwa Ali Shadaman, wari umaze iminsi 4 gusa ashyizwe muri uwo mwanya. Uyu Ali Shadaman yari umuhanga cyane mu bijyanye n'intwaro mu gihugu cya Iran, ndetse mu minsi mike nibwo yari ashyizwe muri uyu mwanya. Ariko nk'uko igisirikare cya Israel cyabitangaje, cyaje kumwivugana ubwo cyagabyeyo ibitero. Rero ahangaha hagaragaza neza yuko ingabo za Israel zari zariteguye igitero gikomeye cyane mu gihugu cya Iran, ndetse bigaragara yuko bari baracyiteguye Iran yitabizi. Barabatunguye cyane kuko hariho n'abandi bayobozi bagiye bica ariko bakuye mu myobo, kuko bari abayobozi babaga mu bwihisho bukomeye cyane muri kiriya gihugu cya Iran. Ubwo rero kuva mu ijoro ryo kuwa 16 Kamena kugeza mu gitondo cyo kuwa 17 Kamena, Israel na Iran byakomeje kurasanaho ibisasu biremereye. Ingabo za Israel zatangaje ko zarashe ku biro bikuru by'ingabo za Iran bya Katamand al-Abia, ahahurizwa ibikoresho by'ingabo, ndetse n'umugaba w'ingabo zabo wa Iran ariwe Al Shadaman ahasiga ubuzima. Uku nguku niko ingabo za Israel zagumye gutangaza, zigenda zigaragaza neza yuko igitero cyabo cyageze ku ntego, ndetse bagaragaza neza yuko iyi ntambara bayiteguye ku kigero cyo hejuru. Igihugu cya Iran rero nacyo kitazuyaje, cyavuze yuko kigiye kubasubiza mu gihe gitoya, kugira ngo kibereke rwose yuko nacyo atari agafu k'imvugwa rimwe. Nk'uko mubizi, igihugu cya Iran ni igihugu nacyo gifite amateka. Ubwo rero iki gisirikare cya Israel cyarabatunguye, ariko nyine nabo bagaragaje neza yuko bagiye kwivuna umwanzi. Israel rero yagumye itangaza ko uyu Shadaman ari umusirikare mukuru, kandi akaba n'umwe mu ba hafi ba Ayatollah Ali Khamenei. Uyu nguyu Ayatollah Ali Khamenei ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ni ukuvuga ngo uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ni ukuvuga ngo aba ari mu rwego rukuru mbega ni ukuvuga ngo niwe aba ameze ni nk'ukuntu twavuga umwami, ariko we aba ari muri icyo cyiciro, ariko perezida azamukurikira, ariko we akaza ari ku rundi rwego rukuriye perezida, kuko niwe umeze nk'aho ayoboye igihugu, ariko mu buryo bw'idini ndetse no mu buryo bw'icyubahiro. Uyu nguyu rero Ayatollah Ali Khamenei bamaze ni igice cyangwa se ni umuryango umaze igihe uyobora iki gihugu cya Iran mu mahame ya Kisilamu. Uyu nguyu rero Shadaman yari yarasimbuye Ghulam al-Rashid, nawe wishwe mu bitero byo ku itariki 13 Kamena 2025. Ubwo murumva ko nawe yari amaze igihe gito cyane rwose asimbuye
uyu Golman al-Rashid. Ibi bitero rero byagabwe ku biro bya televiziyo y'igihugu maze bihitana abantu batatu, ndetse gahunda zanyuzwagaho ibiganiro by'imbonankubone zihita zihagarara. Kuwa mbere rero perezida wa Amerika Donald Trump yasabye abatuye i Tehran, ni umurwa mukuru w'igihugu cya Iran, guhunga, ariko ntiyagira byinshi atangaza. Abenshi rero bari kugenda bagaragaza neza yuko iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyiri inyuma, kuko bavuga neza yuko Israel nta kintu yakora Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitayiri inyuma. Biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigaragara neza yuko biba bifitemo ukuboko. Ahangaha rero Israel yatangaje yuko izakomeza ibitero kuri Iran, kandi niko n'ibisasu biremereye byisuka mu mijyi ya Yerusalemu ndetse na Tel Aviv. Ni ukuvuga ngo nubwo bimeze bityo, Israel igenda isuka ibitero kuri Iran, ndetse na Iran nayo ikaguma igenda isuka ibitero muri Israel. Ni ukuvuga ngo mbega baguma bagenda bahererekanya, bikagaragara neza rero yuko ibi bihugu byose byinjiye mu ntambara yeruye cyane. Bamwe bakibaza bati Iran yahoze ivuga yuko izasiba Israel ku ikarita y'isi, none Israel isa nk'iyiciye umutwe, yica abayobozi bayo bageze muri 6 bari bashinzwe ibikorwa byo hejuru mu rwego rwa gisirikare. Bakaguma bibaza ngo bizagenda bite, mbese Iran izagera igere ku mugambi wayo, cyangwa se Israel iyiciye umutwe, cyangwa se yiciye intege ku buryo itazagera ku mugambi wayo. Ingabo rero za Israel zatangaje ko Iran yarashe misile ziremereye zirenga 10 mu bice byo hagati mu majyaruguru ya Israel. Ikinyamakuru Al Jazeera gikorera muri Qatar cyanditse ko urusaku rw'ibisasu rwumvikanye kenshi muri iyi mijyi. Ingabo za Israel zavuze ko ingabo zirwanira mu kirere ziri gukora uko bishoboka kose ngo zishwanyaguze ibisasu bya Iran, kandi bagabe n'ibitero biri ngombwa bikiza umwanzi. Ahangaha rero ni ingabo za Israel zagiye zitangaza ibi bikorwa bya Israel, bigaragaza neza yuko Israel igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo yivune umwanzi. Rero ahangaha hagaragara neza yuko uko byagenda kose Israel na Iran bisa nkaho byiteguye intambara ku rwego rwo hejuru, kandi kubera ko Iran ifite ibitwaro byinshi, biri kuvuga Iran bigaragara neza yuko ifite ibitwaro byinshi, ndetse ko yiteguye urugamba uko byagenda kose. Ubwo rero abantu benshi bakibaza bati none se ko bimeze gutya, ubwo agahenge k'amahoro kazaboneka gute? Israel yarakaye igaragaza neza yuko uko byagenda kose urugamba igomba kurwinjiramo, ariko na Iran nayo ikavuga ko uko byagenda kose Israel iraza kuhabonera isomo. Rero ahangaha hagaragaza neza yuko isi ishobora kuba igiye kugera mu bihe bikomeye, ndetse abantu benshi batatekerezaga, kubera ko ibitero bya Israel bikimara kugera muri Iran, ibiciro bya peteroli byahise bizamuka, ndetse ari perezida wa Iran ndetse na Ayatollah Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, batangaza yuko rwose igihugu cya Iran kigomba kwivuna umwanzi, kandi kikigaragaza neza yuko cyubatse amateka muri aka karere. Rero abantu benshi bari kuguma bagenda babitangaho ibitekerezo. Abantu benshi bari kuguma bagenda batanga ibitekerezo bagaragaza neza rwose ngo igihugu cya Israel gishobora kuba aricyo cyashotoye. Abandi bati oya, Iran nayo yari yarabigizemo uruhare, kuko yari yahoraga igaragaza neza yuko izasiba Israel ku ikarita y'isi. Ariko ibi ngibi bigaragaza neza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa ari byo biri inyuma ya Israel, mu rwego rwo kugira ngo bicubye umugambi wa Iran wo gucura ibitwaro bya nucleaire. Ariko ahangaha hagaragaza neza yuko Iran n'ubundi bivugwa yuko itari ifite uyu mugambi, ahubwo ngo ari ukugira ngo bayice intege. Ahangaha rero batubwira yuko ibitero bya Iran bikomeje gusenya
inzu nyinshi muri Isiraheli ndetse n'ibikorwa remezo, ariko amatsinda ashinzwe kuzimya inkongi z'ubutabazi yatangaje ko nta bakomeretse cyangwa se ngo bahitanwe n'ibyo bitero Irani iri kugenda igaba. Ariko ubwo nyine ayo ni amakuru ari kuva mu gihugu cya Isiraheli. Nyuma y'ibisasu rero bitatu byaturikanye bisi yari iparitse ariko itarimo abantu mu mujyi wa Herzliya wegeranye na Tel Aviv, ingabo za Isiraheli zasabye abaturage kuva mu bwihisho. Intambara rero yakomeje no kuri uyu wa kabiri igenda ifata indi ntera. Ahangaha hagenda hagaragaza yuko iki gihugu rwose gishobora kuza guhura n'akangaratete gakomeye, kubera ko gishobora kuba cyarishoye mu ntambara ariko kidatekereza yuko Irani nayo ishobora kwivuna umwanzi mu gihe kitarambiranye. Rero ahangaha hagaragaza neza yuko bombe balistike ziri kuguma zoherezwa na Iran zikarenga hafi ibirometero bisaga 1500 zivuye muri Iran zikagwa muri Isiraheli mu mujyi wa Tel Aviv ndetse n'umujyi wa Jerusalem, zikangiza ibintu byinshi. Ndetse ubwirinzi bwa Isiraheli cyane cyane bwo gusamira ibisasu mu kirere busa nkaho bwagiye bunanirwa kuba bwahangana n'ibi bitero bya Iran. Rero isi yose nta handi hanze amaso usibye muri Iran, ndetse bakaba bibaza uko biri buze kugenda. Ibitero rero Isiraheli yagabye kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Isfahan byahitanye abantu 3 mu gihe 4 bakomeretse. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabivuze, ibitero byo biri kuba bigenda bisubirikanya, bimwe biva mu gihugu kimwe ibindi bijya mu kindi. Ariko twongere tubibutse yuko iki gihugu cya Iran ni igihugu kinini ukigereranyije n'igihugu cya Isiraheli, kuko igihugu cya Isiraheli cyo ni gitoya cyane rwose mu bihugu bitoya ku isi nacyo kizamo, kuko ntabwo gifite ubuso bunini cyane. Ariko igihugu cya Iran ni igihugu kigari, ni igihugu cyagutse. Ubwo rero byumvikane neza, igihugu cya Iran ni igihugu nacyo gifite ubutunzi. Ubwo byumvikane yuko mbega byose ntabwo ari ni ibihugu bitavugirwamo ku rwego mpuzamahanga. Nyuma y'ibisasu rero byaturitse, maze ahangaha hagaragaza neza yuko ibitero bya Isiraheli yagabye kuri wa kabiri mu ntara ya Isfahan byahitanye nyine abantu 3 mu gihe 4 bakomeretse. Ari mu gihe Iran nayo rero yateguje igumi iteguza yuko hari ibindi bisasu biremereye iri gutegura gutera muri Isiraheli mu masaha make ari imbere. Umugabo w'ingabo rero zirwanira ku butaka Kiyomas Haidar yavuze ati ibitero bishya bikaze kandi by'ingabo by'umwihariko zirwanira ku butaka zikomeje zikoresheje intwaro nshya kandi zihambaye. Ahangaha bavuga yuko byatangiye kandi ngo biraza kuguma byiyongera. Ni ukuvuga ngo izo ngabo zirwanira ku butaka ibitero byazo byatangiye kandi biraguma byiyongera uko amasaha aguma agenda yicuma. Abanyeshuri rero batangiye kuvanwa muri Iran. Ni ukuvuga ngo hari ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kubona yuko igihugu cya Iran cyugarijwe n'iyi ntambara, noneho gitangira gushaka ukuntu cyakuguma gikura abanyeshuri bacyo mu gihugu cya Iran. Ku ruhande rumwe rero abanyeshuri bo mu Buhinde no muri Pakistan bigaga i Tehran mu murwa mukuru wa Iran batangiye gucyurwa. Aba banyeshuri kubera impamvu z'umutekano wabo, ibihugu byabo byatangiye gushaka uburyo byagenda bibagarura mu bihugu byabo bagacyurwa. Rero byumvikane neza yuko ibihugu byinshi bifite abantu muri Iran ndetse no muri Isiraheli byagiye bigira ubwoba ku kigero cyo hejuru, ku buryo bivuga biti hari igihe ibintu byakomera abaturage bacu bakaba bahasiga ubuzima. Niyo mpamvu rero bari gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe. Ubwo rero ahangaha hagenda hagaragaza neza yuko muri Iran nyine hose hari ubwoba, bivugwa yuko igihugu gishobora kuba cyasenywa mu gihe kitarambiranye. Kandi nk'uko bigaragara igihugu cya Isiraheli kiri kushagajaga igihugu cya Iran, nk'uko n'igihugu cya Iran kiri kujagajaga igihugu cya Isiraheli. Ahangaha rero hari kugenda hagaragara neza yuko hari ibihugu byinshi bitandukanye byagiye bivuga kuri iyi ntambara
reka turebere hamwe ibihugu bimwe na bimwe byagiye bigaragaza aho bishingiye. Ni ukuvuga ngo ni mu gihe rero Ubuyapani bwo buri gushakisha inzira y'ukuntu abaturage babwo bari muri Irani inzira banyuramo maze bagahungishwa. Ibintu ntaramakuru rero byo mu Misiri byitwa MENA byatangaje ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 20 biyoborwa hashingiye ku mahame y'idini ya Islam n'iby'Abarabu birimo Misiri, Jordani, Pakistan, Bahrain, Brunei, Turukiya, Chad, Algeria n'ibirwa bya Komore, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, igihugu cya Djibouti, Arabia Saudite, ahanga bakavugamo igihugu cya Sudan, igihugu cya Somalia, igihugu cya Iraq, igihugu cya Oman, igihugu cya Qatar, igihugu cya Kuwait ndetse na Libya ndetse n'igihugu cya Mauritania byamaganye ibitero bya Isiraheli bivuga ko igomba kubaha ubusugire bw'igihugu cya Iran. Umuvugizi rero ushinzwe ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Zhao Jiankun we yanenze Perezida Trump wasabye abaturage biteye Iran guhunga, avuga ko ari ukwenyegeza umuriro kandi ko bidafasha gukemura ikibazo ahubwo biza gutuma intambara irushaho gukaza umurego. Iran rero nanone yongeye itangaza yuko yafashe abatasi ba Isiraheli. Ni ukuvuga ngo ubwo hari abatasi b'abacanshuro ba Isiraheli bari muri Iran. Iran iri kuvuga yuko iri kugenda rwose ibatoragura. Iran yatangarije inzego z'ubutabera ko yataye muri yombi abantu bakoraga nk'abatasi b'abacanshuro ba Isiraheli. Yatangaje iti abafashwe muri iyi minsi bari mu bikorwa by'ubutasi bahise baregwa kandi bahanirwa ibikorwa bibi byabo mu gihe gito gishoboka. Hari abantu benshi batawe muri yombi na Iran bashinjwa gukorana n'ibiro by'ubutasi bya Isiraheli Mossad, ndetse umwe muri bo yanyonzwe kuri uyu wa mbere azira guha umwanzi amakuru y'ibanga. Biteganijwe kandi ko Perezida Trump ashobora kohereza intumwa ye mu burasirazuba bwo hagati Steve Witkoff cyangwa se Vice Perezida J.D. Vance muri Iran maze bakagirana ibiganiro. Ikinyamakuru CBS News cyo cyatangaje ko Trump yifuza ko Iran izibukira ibijyanye n'ingufu za nucleaire burundu. Isiraheli na Amerika byanyuranije imvugo mu gihe ibitero byagabwaga kuri Iran. Ubuyobozi bwa Iran bwatangaje ko Iran yari igeze kure mu mugambi wayo wo gucura intwaro z'ubumara. CNN yanditse ko abantu, ni ukuvuga ngo ni ikinyamakuru cyo muri Amerika, iyo yanditse ko abantu baba hafi y'inzego z'ubutasi za Amerika basanze Iran nta bikorwa byo gucura intwaro z'ubumara yakoraga, ndetse ngo ibaye inabirimo ntibyari kuzayifata mu gihe kiri munsi y'imyaka 3 kugira ngo ibe imaze kuzitunganya. Ubwo murumva ko Iran niyo yari kuzikora byari kuzayisaba imyaka 3. Ubutasi rero bwa Amerika busanga Isiraheli yaradindije ibikorwa by'imishinga ya nucleaire muri Iran mu gihe cy'amezi, kuko hari uruganda rwa Fordo rugikora, kandi Isiraheli ngo ntiyabasha kurusenya itabifashijwemo na Amerika. Ni ukuvuga ngo ubwo Isiraheli birasaba kugira ngo ifatanye na Amerika noneho babashe gusenya n'uru ruganda rwa Fordo. Kugeza ubu rero ubu bibarwa ko Iran ifite ubutare bwa uranium ndetse n'ibindi bintu byose byakenerwa mu buryo mu gihe gitoya Iran yakora nibura ibisasu bya nucleaire bigeze mu 9. Abasesenguzi rero bemeza ko iyi ntambara ishobora gutuma Iran
itangira umushinga wo gukora intwaro z'ubumara nubwo bigaragaza ko ntawo yahoranye. Uyu mugambi rero wa Iran wo gukora intwaro z'ubumara birashoboka cyane ko yawutangiza, ariko byaba biturutse yuko n'ubundi iki gihugu cya Iran cyaba cyaratewe na Isiraheli nk'uko bigenda bigaragara. Rero reka tubashimire cyane, reka tubashimire mwebwe mudahema kudukurikira, kandi twizere tudashidikanya neza yuko aya makuru agize icyo agufasha. Ibi ngibi byagaragazaga neza yuko igihugu cya Iran na Isiraheli bimeranye nabi muri iyi minsi, bimeranye nabi muri iyi minsi. Niyo mpamvu twifuje yuko dusangira aya makuru kugira ngo tumenye ngo ubu bigeze hehe. Rero niba utarakora subscribe ushobora gukandaho, ntacyo byagutwara kugira ngo tujye tubana no mu biganiro byacu bitaha, kandi Imana ikomeze kubashyigikira no kubafasha muri byose. Tuzaguma tubakurikiranire aya makuru yo muri Iran ndetse n'ahandi hose hirya no hino, ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Twizere yuko muzagubwa neza. Ushobora kutwandikira muri comment, ugashobora gukanda like wishimiye kino kiganiro, kandi tubashimiye cyane rwose ko mudahema kubana natwe. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba, mugire amahoro.